Ove sezone na šoltu. Pa šta ako sam krenula u 4 ujutro? Panika, lete kuferije! Meni je drago da smo otišli u novi apartman. Ljudi, moj najveći strah u životu. Ja mi isto tako. Kad odjednom, SOS, brzo dođi. Ne mogu se stići! Da živi, da me nervira. Ljudi, ne mogu, znači, stvarno. Već znala se dere na Niku. Tjeraš me tu već sat vremena. Ček, Dobrodošli na šolta! Ljudi, ja nemam gdje sjediti. Kažete 6 sati već putujemo. Pa šta ako sam krenula u 4 ujutro iz Bjelovara da bi stigli na šoltu u 11? Istina je to. Respekt za Nika iz Bjelovara, došla po ramu u Zagreb. Ali nije račun ovih sat na trajekt. Znači 7. Jel znaš ti di ideš? Da, Ljube. Ali jeste sjećate onoga kada je Pave triba vlogat, kad sam ja ispala preko kufera, pala preko kufera? Imam ja taj video. Ljudi, imam tu snimku na hard disku, to je nešto najsmiješnije ikad. I onda smo napravili stiker od toga i taj stiker se godinama koristi, a to je bilo baš... Ne laži, nismo ga koristili 100 godina. Godinama smo ga koristili. Već sad imaš vlog od 16 minuta. Znaš koliko se snima, šta misliš? 12 minuta. Stvarno? Ne, Nika, ja tebe pitam 12 minuta, what the fuck? Snima se 3,5 minute. Kako sam se povara? A daj, mogla si me lagat bar. Pomicanje rebarca i bubrega uvijek se desi s Nikom. Nika, lakše malo. Panika, lete kuferije! Želite možda u prvoj da idem u zavod? Bilo mi je predobro sjediti iza. Lagano, kumo, samo ti dasiraj. Kad kuma bude išla trajektom na hitnu jer ima pomaknuta rebarca. Poj. Ja, gospe, šta je ovo? Mene boli brige, moj auto. A ja su vozač i kamermanka. Pogledajte ovog iza, ako ga ja sad ne pokupim. Poput ovog iza, ako ideš unaprijed. Pa dovoljno da malo zakočim i on nam je u autu. Super, još nam on fali samo. Ljudi, nešto leti meni po nogama. Neco, daj 5. Ajde. Prijavljaju se, daj ti ruku. Dole! Dole, Sprida ti daje ruku. To su isti koji mi. Evo Nika ošla po poslovođu zato što moramo ići u dućanu pitati da nam neko otvori apartman. Samo opušte. Išli smo po ključ kod Slađe, ne znamo zapravo je li Slađa, samo znam da je poslovođa koja nam je dala ključ. Šolta je toliko malo mjesto da svako zna svakoga, tako da nemojte previše pitati. Samo koferove da izvodimo pa da možemo dalje. Ljudi, ovakva je situacija. Ulazimo u naš novi apartman nakon 5 godina. 5 godina smo bili u jednom apartmanu kod naše Željke, ali Željka nažalost više ne izdaje apartmane jer se žena umirovila i žena ima svoj mir. Iskreno čuli smo insajderske informacije da su se susjedi žalili na nas, pa mislim da je to pravi razlog, ali okej. Sad imamo novi apartman, ali sad dolazimo unutra pa da vidimo kako izgleda unutra. Samo da digne novih 50,5 kg. Isto. Meni je drago da smo otišli u novi apartman. Ja se nadam kroz par godina da će to biti vila, a ne novi apartman. Ali ovo je bio baš ono što nam je trebalo. Tako da ovo je bilo super upgrade. O, ljudi! Ali kreće 6 metara dugačak. Sve je u ovom kamenu. Kuhinja ista. Bolje onaj, ajmo početi u stol. Pa ćemo...
Ne, mora biti terasa. Mora biti terasa. Ja mislim da... Ove praćeš suđe svaki dan. Začepljeno. Od cijele ekipe za apartman najsretniji sam bio ja. Ako se sjećate, prošle godine sam prao suđe i sušio ga na ležaljkama na terasi. Znam da to nikad niste vidjeli do tada, ali kad smo primorani smo. Sad smo imali dobar apartman. A da vidi njihovu... znači... Dođe, aj nek vas moli, jer u mene gleda. Ne, jedna samo molba. Ta molba je da sjednemo svi sad vani, da napravimo okviran samo popis namirnica sad, da uzmemo za prvu ruku. Ajmo. Ja idem zaključat automobil. Moja najveća trauma. Uzmi, da snimi. Snimi, ne mogu, snimi. Naježan sam cijeli, prvo da sam... Ljudi, ne mogu. A di je? Evo ga. Morate ne pomagati, ja ne mogu biti ovako. Ne mogu ni ja, Raf, jebote. Zovi ih. Ljudi, moj najveći strah u životu je skakavac. Ne znam zašto, od malena. Kad meni Pave došao i reka, Raf, skakavac. Ja ne mogu, ljudi, ja nisam mogu, ja ne znam šta, evo, nije mi dobro, razumijete. Odmah sam zvala Vecu, SOS poziv. Skakavci su tipa najodvratnije životinje koje hodaju ovom zemljom. Koliko ih voli, žao mi je, stvarno mi je žao. Ja stvarno nemam problem sa životinjama, ali skakavci, ljudi, ne mogu, znači stvarno najodvratnije životinje. Kad sam vidio da se nalazi iza frižidera, kad sam ja povukao onaj frižider da ga uključim u struju i vidio ovakvog fucking skakavca iza da stoji. Gdje je? Iza frižidera. Na frižideru, na ogradi. Kako ga ne vidiš? Pa je on, brate, pa daj neku špahlu, metlu. Ja se javljam na mobitel kad odjednom SOS, brzo dođi. Šta je, ženo? Spusti ga dolje na pod i onda... Spusti ga, krene skakat, bok. Pa i onda ga gurni, samo nek skače van. Gurni, znaš ti kako to skače. A šta prijetiš? Pa da ne skoči po meni. A šta ako ga ne uspije? A ništa, ajde. Nema šta. Samo ga gurni napod pa ćemo vidjeti šta će. Ne mogu, gurni napod, dođe kreni skakat. Kuma ga je riješila. Ljudi, ja se nisam uspjela ni raspakirat, već moramo ići u dućan jer su oni gladni. A u duše i ja sam bila gladna, pa ajde. Kume se naknula, ne? Pave, jedeš ručak. Aj, Pave. A nemojte! Prvi dan bio je baš super. Gotovo sam siguran da nikad niste vidjeli Rafu u ovom izdanju. Svoj najnoviji proizvod. Rafa Elicu. Ne, Veco, dođi vamo. Šta je ovo? Evo, toliko ne nosim haljine da kad me neko vidi u haljini koja nije ni haljina dobije šok. On se tebi smije. Šta fali? Šta fali? Obučeš, imamo foli. Eto, ne oblači Boga mi, znači ne mogu ove. Obučeš ovaj komplet i onda suknicu malo spustiš ispod gaća. Kužiš da gaća. Sviđa mi se to. Ja sam činjenica da Nika ponila za 7 dana 6 kupača. Nije 6 nego 9. Šta lažeš? Ono nije normalno. Jel nije to lijepo u životu kad imaš prijatelje koje možeš oblačiti u barbike? Viš kako je njemu dobro, nešto ja krivo radila. Evo, Baba je dobio haljinu od jedan put. Možda mi izgleda kao pregača. Izgleda kao da ide iskuvat sad ručak. Baba, top ti je to. Baš ti je dobro. Malo gle guzicu kao dobiješ. Dođite. Signorina. Šta kažeš, koja ti je draža, prva ili druga? Prva, iskreno. A daj. Tebe vriđa. Upiškiću se u gaće svoje. Jel nije? Znaš ko oni ne pamti što da stavljaju vodu. A daj. Ovo. Cool. Mi sad idemo šetat. Ako ste mislili da smo dio privatnosti ostavili sami za sebe,
varate se. Pave vam ima te divlje dlake na leđu, svako muško ima to, a jedan put nisam to mogla gledat i onda sam jedan put obrijala i sad je navika na to, sad non stop moram to obrijat, ne mogu, evo. Mogu ja to sebi dosegnuti. Ja moram baš zoomirat Nika bogati u to. Ne, ova situacija, ja koja se umivam, te krmelje mi ispadaju i oni koji briju guzicu. Nije guzica. Leđa! Operosite leđa! A ja kad fleksam. Ej. Idemo na plažu, Nika je punila definitivno stvari koje tribaju. Sve nam to tribaju. Čak 2 brzine, probaj. Ne znam šta plus znači. Pa povećavanje. Pa ništa se ne događa. 13 eura ovo plaćamo. 13 eura, ljudi boži! Tjeraš me tu već sat vremena da krenem na plažu, sad ćeš tek marmeladu uzeti. Šta da sam krenuo prije pola sata, da sam došao u Laganini da nema marmelade, pa utopio bi te. Kao zbog mene, cijelo vrijeme tu stojimo. A sad si mogla biti spremna da sad odmah krenem. Nabit ću ti ovo u rektum. Šta? Ja kad čujem da se Veco dere, već znam da se dere na Niku. Šta ne se priča o mobitelu, ko to može riješiti sutra? Možemo ići? Da, Vedrana, izlazi van. Unutra izlazi. Da izađemo unutra? Da. Imamo dron ove godine isto i ićemo u svakakve uvalice i mjesta koja nisu baš lako dostupna. A uz dron imamo i novu kameru, a to je DJI Osmo Pocket s kojim da snimamo sada, tako da više nismo na mobitelu, malo smo se upgradeali. Ali ljudi, bilo mi je toliko smiješno kad je Raf gledala neke nastavke za mobitel da kupi samo za šoltu. I pa to su oni rigovi ovako, imaju mikrofon, imaju svjetlo. Ja samo zamišljam Raf ovako kako drži to i ide za nama. Ja sam te zamislio i mogu te zamisliti 10 od 10 kako s tim šetaš po cijeloj šolti i snimaš. Ja sam ovaj posao ring light, on ovako mali ring light stoji gori na tome. Vidi u športu. Ustaje on sija. Aj ti meni objasni. Bešo i ja smo ostavili ekipu, otišli u dućan. Idemo kupiti ribe jer se danas radi jebate led ribe nagradele, a ono riba nagradele. Tako da se javljamo Rafici za vlog, da shvatite da nije život lijep kao njihov i da se oni sunčaju sad isprdaju, a mi tu radimo ono kupovine, kupujemo ribe, slanutke, ovo sam izmislio iskreno. Izmislio sam. Dobar dan. Ćao. Niko ništa, okej. Žene poslale mene i Krešu po ribe. Od riba znam soma. Imamo listu stvari koje moramo kupiti, od toga lignje, u dućanu imaju 2 komada, neke ribe ne znam im ni ime, nema ni jedan. Da vam javimo da smo uzeli 6 komada ribe, zadnje koje je ostalo zapakirano, sad tražimo lignje ili nešto još što ćemo još jest, ali nema ni lignje ni ništa. Evo ima crveni bodečnjak, bez glave. Šta je bodečnjak? Bojim se da ćemo jesti nareske danas za ručak. Naravno da žene zovemo jer ne možemo bez žena ništa. Pa velike lignje, pa nema lignja 70 kila. Pa da, ću uzeti, reci mi koliko komada da uzeti. Šta je to? Lignje. Ja ne znao da lignje ovako izgledaju, ja lignje zamišljam. Ne, one nisu nove. Šta je? Koliko je ta lignja? Ja lignja 70 kila. Evo da vidite, sve smo kupili. Tu ima ribe, radimo večeras palačinke, ovo ono, zezanje. Evo ljudi, idemo u pohod, idemo jest ribu. Ja sam izgorila, ali onako lijepo što će se pretvoriti u bojicu. Tako je, uvijek ide crveno, jagodica i onda iza čokoladica. Da. Da idemo se sad kroz šumu probijati da bi došli na terasu. Da vidite sad putanju. Neko lipo miriše na neki kokos ili nešto. Pomiriši me. Da, šta je to? Đorđa. Da. Kroz vrta nečiji, a? Kako se pa zove? Joldesa? Ženero. Ona brazilska. Da. Dobar dan. Mi malo prolazimo. Hvala. Sol de Janeiro!
Ja sam ovaj prolaz. Vidi ovo. Ulovili su dobru ribu, a? Ja imam iskustva, znači Je, ko je a stvarno radio je. na 1. maju sam Je. od početka do kraja. To je istina. Neki su bili zaduženi za kupovat ribu, neko za peć ribu i ja sam za koktele. Super je išlo. Ljudi, snalazimo se kako god znamo. Raf je došla na Šoltu i mislila, ja ću na Šolti kupiti sve što nam treba koktela. Došli smo u dućan, nije bilo apsolutno ništa dobro da imamo limetu. Pa znaš, ima tu kafića, pa rade koktele, pa imaju ti kupu. Tako da evo, Raf iskreno to dobro radi. Evo ga. Ako mislite da nemamo kuhara, imamo i kuhara. Pritom nam je kuhar izgubio prst neki dan. Dici, osta. O, kako poziras. A je poziras. Riba, to nisam mogla. A Dora, šta je ovo? Šta? A, to su ti ostaci. To ćemo baciti mačkama. A vi kumpire isto, a? Nisam to ni vidjela. Svaka čast. Evo ovako tiramo beštije iz vrta. O ljudi, pogledajte šta su oni nama napravili. A majko, mila gospe. Jesmo li rekli ručak u 8 na večer? Šta? Prošle godina reka bi da sam ja bija osoba koja se prva budila i koja je prva startala svoj dan, radila kavu, pisala svoje zahvalnosti, čitala dnevnike i ne znam ti ni ja šta sve ne dok je ekipa spavala. No međutim to se s godinama malo promijenilo tako da sam i ja postao osoba koja voli spavat i koja voli produžiti svoje jutro. Tako da više ne znam ko se prvi budi, ali definitivno znam da sam osoba koja prva radi kavu ujutro. Mi smo se probudili, sad je 10:24. Malo me sramota što ne znam di sam u 10:24. Digli smo se, bili se igramo u 10. Da Raf nešto snimimo zato što ima neki sadržaj koji mora isporučiti, ali malo su zaspali. Pijemo kafu. Jedno je od 4 šalice u apartmanu. Ja moj dočak. Ovo je naš dočak, ručak. Ovo je sve što jedem. Ovo je sve što jedemo zadnjih 3 dana. 8 na večer smo ručali, o čemu mi pričamo. Tako da, super mi je kako radimo doručak svaki dan, jaja i to. Dobro. To je prošle godine Veco, ali Veco sad ima neke druge probleme života. Znači Nika je rekla da će raditi bolognese večeras. Jel to Rekla je. Jel tako rekla? Jel rekla puno? Rekla. Jesi rekla da ćeš raditi? Eto, čuli ste. Spavala si, znači spavala si i sad si samo tako ušla. Ja bi isto tako. Aj Nika u Kenkiću sa drugače. A stvarno je grdo. Otvorite mi vrata! Da vam bude lipše na plaži. Pa, rekla sam ti da ćeš izgledati u kamionđe ako ovo skineš i ostaviš samo ovo. Ne da sad izlaš u kamion, ovaj pa bi napravio dramu gdje god dođe. Prošle godine sam skidala bradu sa tvojim Regeneratorom. Pustija bradu i sad mi kaže da sam u kamionđe. Imati ja. On kuži da njemi se rekla da sad izgleda u kamionđa. Pa napravi brko, meni je bilo dobro ko za basu prošle godine. A da napravim brkove? A zašto ti slušaš nju? Ako se tebi to sviđa, ti to napravi. Ja sam rekla da ću sve više, ali ne mogu biti objektivna. Jer se nama sviđa Nikina torbica? Ne. Ali to ću ja nosit. Da se vama ljudi sviđa Nikina torbica? Ja mislim da se samo njoj sviđa ta torbica. Ako vam nije lijepa, nemojte komentirati. Vidiš, baš je cool. Prošle godine je bio zatvoren, a ove godine nas je dočeka širokih ruku. Ljudi, ne znam se sviđate ovoga mjesta i ove lokacije. Prošle godine je bila jako tužna priča jer naš kafić nije radio. Ove godine radi. Već smo tu 2 dana. Čekamo ovako kavicu. Eno Pave i Nika, kako vidite i Krešo sa razbijenom rukom. Pijemo kavicu, jedan gutljaj, bacimo se u more, drugi gutljaj, bacimo se u more. Tako da je ovo možda najljepši kafić koji sam nikad u životu vidjela. Bili se složio kolega sa mnom. Kolega se slaže i nek je ovo kafića zauvijek. Uglavnom ljudi, ja da vam se malo javim. Mi smo vam tamo na piću, vidite tamo. I onda se uvalimo ovako u more, čarat. Ovo, Isuse Bože ljudi, doslovno je tirkizno more, prekrasno nešto. Predivno je, sve ćete me kako ubaciti. Kako osvježenje, ne treba uopće uvo. Drži, radiš već. Trenutno idemo
Milanu. Ulazimo direkt u kuhinju i radimo bolognese, točnije nikah. A to su vam zapravo sve neke male stvari, mali običaje, zato što od prve godine od kad smo došli tu Nika nam radi bolognese svake godine, tako da ne može proći 5. jubilarna godina bez bolognesa, tako da iskreno jedva čekam. Znate kako vam Nika vam kaže, možda jedna spontana slika da me slikaš na doći ovako. A ne seri. A je, jer je bilo tako. Ali Rafom dođe 5 minuta na govor, Nika, ali možeš me slikat, molim te da dođe ovako. A to je istina, to je istina. Kao što sam spomenuo na putu do kuće, bolognese je tu. Dobar tek. Dobar tek. Evo još jedna, madam. Ajde pčele rade med, a ose, evo na primjer. Šta one rade? Da živi i da me nervira. Funkcija. Pa tako je, nek ide na cviće, šta meni na bolognese dolazi? Mene zanima koja je funkcija komarca, ako ćemo već raspravljati o insektima. Čeko, ti se da. Kako ga žaba ne pojede komarca, kako je jezik ne natekne. Onako da ima plikove. To je validno pitanje. Pa evo. Čekajte da otkrim kako se... Kako je naša Rafica tu kad montira vlogašine, onda ovako se ne miče iz ovog položaja. Da bi vi mogli gledat super cool vlog na Rafti Child YouTube channel. Subscribe please if you didn't. Yeah, please subscribe. A ova kuma ovdje je izbacila svoj novi TikTok i leti u zraku. Top iskreno gori. Znači slika, gledaj. Gori. Kako je nastala? Iskreno, ja sam to top izvuka. Malo sam makao ovo, vidite, da ispadne kao da skačem ne znam odi. I uvatija se u trenutku crn. A gdje je kumašina? On samo nestao, on samo otišao. Da. Niki kad je dosadno, to zna eskalirat. Nika ovako. Znači, ovo toliko dosadno, razumijete, ona je mene sad malo pripitala, a šta ću ja sad ovo sad raditi, jer vas su se dogovorili slikati, šta će ona jedna sad primjena raditi? I sad od dosade ona ovako čeka pomoći. Kuma Rafa je okrala suđe. Onda je malo prije stajala ovdje dok si ti je dotirala ovako. Ko dite od 2 godine, gledaj. Tu možeš ubaciti onaj filter. Ja pokušavam raditi ovaj vlog, smontirat, da izađe na vrijeme i sve. A ona oko mene, ja ne mogu, znači njoj dosadno i mene maltretira, ja ne mogu raditi od nje. Veco, dalje ti je jedna buba vani. Uopće niko da... Ja ću vam pokazat insert video. Odključaj mikrofon. Tu stane close-up na vremena. Vjetar razli. Sad je ovako, nije bilo ovako, nego je ovako. A kuma Rafa je oprala sude. Žena Božja sjedi. Ne mogu že sjedit! Hoćeš da stojim? Evo stojim. Hoćeš puhat kavu? Hoćeš? Ajde. Ja jadna i bjedna, oni svi na nekim svojim mobitelima i ekranima nešto uređuju i ne znam šta sve ne. I šta točno bi trebala osoba bez animacije radit? Kuma se probudila. Pa nije baš spavala. Je, lažem, spavao je, vidjeli ste u vlogu. Pa velim ti 15 minuta spavao. Ne spavom, nego sam. Tradicija, ne mogu reći tradicija jer ovo tek drugi put da to radimo. Idemo trčati po cijeloj toj obali. Ja i Pave smo se natirali da idemo. Iskreno nisam trčala, ne pamtiti, od prošle godine vjerovatno, ali evo izdržala sam do kraja. Na istoj ovoj lokaciji smo bili lani. Prošle godine smo išli samo isto jednom trčati, ali ove godine ne želim da smo samo jednom. I bili smo sjedili doslovno točno. Ovo je naša ruta, naša destinacija, tako da stigli smo tu gdje jesmo, idemo malo upit sunce i onda idemo nazad. Jesi živo? Znate kako je Rafa utrčala? Respekt. Muzika je najbolja, da. Znači, najbolje patiti. Lete, doslovno. Ljudi, this is čuvit. Idemo sada čuvit na koktele. Jedan blicit, samo da vidite gdje smo.
U Čuviću niko. Bolje je bio moj seks on the beach. Iskreno, ovo vam tekuće žvake. Kao gumeni bombon. Ko Haribo bombone. Znaš, znate šta ja hoću? Šta? U Lubenici, onak nasipat gumene bombone i vodka i sve. To sam vidjela. Imamo i gumene, 5 minutes kisele i craft. vodku i lubenicu. Vidi, samo da kažem, van je 16 stupnjeva, a Pave je ostavio klimu. Nije 16. Bar je 20. I ja se smrzajem, a Pave koji je ostavio klimu, razumite? Na 23. Ja sam morio za obrda. Isto. Dobro. Pa unutra toplije nego vani. Ka? Piškrim se jako. Ako sad pusla vodu, je to mreža gotova. Da sad ja mogu. Kako je s dvije žene u apartmanu? Katastrofa, ja nikad ne mogu doći na red. Kad god imam probavne smetnje i hoću što prije to riješiti ili se oprat ili bilo šta, uvijek je neko u kupaoni. Ako ponoviš 60 puta, 61. se niš ne bude desilo. Brate, nemoj se ljuditi, ali ti si često u kupaoni. Ti kad uđeš unutra, to traje i traje i traje, da to ne znam šta da ti kažem, prijatelju. Pajdo, mi trebamo biti jadni i tužni šta one su, a ne da ti sad mene svrstavaš njih. Pav je najteže u redu. Ček, Dobro jutro ljudi, stigli smo, nismo negdje stigli, probudili smo se, ja sam probudio prije budilice, znači oko 8:30, Raf, kaj si ti probudila? U 8 se Raf probudila, kaj se Raf? Onda sam otišao u WC, pa sam malo pisa, pijem kavicu, a dok za to vrijeme Raf uređuje. Žena se digla da uređuje vlog kako bi sve mogli gledati na vrijeme. Tako god i kakav god apartman da mi nabavimo. On će uvijek izgledat ovako. Ne možete vi naći dobar kut za snimanje jer će svaki put izgledati ovako neredno. Pa je to realna slika. Znači dobar kut za snimanje? Da je uredan, da je... Ali mi ne snimamo ovdje fashion blogerke, nego realnost naših života i naših boravka na Sofiji. Pa moja realnost je inače da mi je uredna. Pa sad sve osim kako u realnosti živim. Ja ne mogu ovog produhovljenog Pavu, 9 ujutro, majke mi moje mile. A ljudi, ali ovo je pitan zahvalnost, imate tihu znači. Ovaj se tek probudio, A ovaj je smiran u zenu, ovaj je žiciran. Ne, on je lagan, razumiješ. Koju ti realno živiš? Koju živiš, majke ti realnost? Evo naš 4. dan tu u govnima sjedimo i koju ti snimaš realnost? Nika svaki dan radi outfit check, pritom ona uvijek ima drugačiji outfit, ja imam isti. so cool. Amazing. Zgužvani, ali amazing. Evo ga kreće drama. Ne, mora drama, to jutarnja drama. Ja drama samo kažem da mi se povraća. Osim što više nisam toliko jutarnja osoba, krenulo mi se jutro i rigat. Gdje je točno ja da stanem? Stan negdje, nikad sam da izađem, sjeo mi čovjek u džep. Rekla sam mi gledaj ravno, evo sta, pa ovdje mi je ravno sic, morao sam sist ovdje da mogu gledati to. Svi su ovdje. Ajde popi malo vode i ovako nagni glavu na... Pa kad nemaš di nagni glavu. Ba nasidalo tu, na oslanjač. Ej, hoću kupit paštete, ali ne slavonske i žene. Imamo paštete, ja sam spakirala to. Moram kupit pomez. Evo ga opet se vodi. Pa moramo kupiti za... Grickalice. To se nisam nadala. Ja isto to nisam razumela. Pa to smo ljudi sve jučer pričali, vi ko da niste bili, ova ne zna gdje se mora naći, ti ne znaš da idemo u dućan, ni ona ne zna pritom da ide u dućan. Pa A da ti ja idemo same u valu. Ajde vi, u studenca, mi ćemo goći. Šta si ti tako ljut? Koji ljut? Ti.
Pa malo si Živčan. malo si... A Pave koji dođe, tu zabije skoro pol auta i napravi dramu. I sad poteže novu. Da opere ovu prije. Pa pitate, lipo pitanje, samo što si neurozan. Šta da točno opere? Šta sam ja točno napravio? Što si ti živčan? Pa pitam Što si ti živčan? Ja nisam živčan. Vidi ga. Ajmo ljudi u outlet, skoro. Idemo u outlet! Pave vam rješava križalj koji stoji ima ribarska ili teniska i šta vam padne na pamet, mreža, ne ona piše lopta. Jer je stalo, 5 slova. Ne mogu je, ne makni je tu. Pleše tu u Pa pleše i tvoja piva. Ne pleše, stoji tu otkad sam je stavio. A ovo će mi završiti pod gustom, kad pukne onda ćemo ti i ja pratnike na auto. Tako je. Odnosno ti, ja neću. Jer je kava tvoja. Ma izgubio je pile pa ne. Jesam vas tražio pečeno pile, jednom u životu nešto tražim, niste mi ispunili želju. Baš jednom u životu. Ajme. Nisam zlopamtilo, ali pamti pa vrati, a njima ću dok sam živ pamtit što taj dan najljepši na svijetu, na najljepšoj uvali na svijetu nismo jeli pečeno pile. Zamisli sjediš i čerupaš pečeno pile. Ajde molim vas komentirajte, ko nosi pečeno pile na plažu? Pritom Zvizdan 12 popodne, on bi pečeno masno pile. Lik je tražio pečeno pile da idemo na plažu jer ćemo sigla gladni. A šta je? Kameru daj. Pišite u komentare jel bi to bio vibe da sjedimo na ručniku, čerupamo pile i paradajz jedemo. Čerupamo pile, ljudi! Čerupamo vruće pile na 400 stupnjeva. Moje vruće pile, Pave, dok dođemo smrznut će se pile. Ti će se točno smrznut, u čemu? U gepu. Hoće. Dobro si to reka, svaka čast. Respekt. Ne dam. Evo, ovo je naš put po makadanu. Šta je točno problem? Pave će se izrikati. Što? Kao su morate naći svoj mir. Evo tražim svoj mir. Evo, samo da ga pronađem pa se javim, ljudi. Vidiš da te čeka. Ima do mora 6 km. Pa šta je stao? Pa šta je on? Ne znamo, ali smo zaključili da je rekao stani. Ja nisam mislila smo trebali ostati tamo i pješkavati. Jeli bi putem pečeno Pa prestani spominjat više hranu. Da stanem bočno. Ti ovako. Ja ću znači stati ovdje, a ti stani tu. Ispred ovoga, kužiš. Jesi vidjela kad smo došli? A šta si stao gore? Ne, ja sam mislila zato što smo pričali s Megi da vi tamo parkirate. Znači, respekt, ja bila u pravu. Je, ali smo onda skontali ako se dva auta mimo iđu da se mora negdje jedan makniti da drugi prođe, da je zato to napravljeno. Ljudi, ja sa novi putevi. Birate li lijevu ili da... To je bilo pogar. Pave! Nešto mi je iza na leđima, znači isti sekund mi makni. Nema ti ništa. Znači ljudi, ja ne mogu ovu fucking divljinu. Ajme, šta je ovo rekla sam? Prekrasno. Znači se ne kupam u šlapama, Bože Dalmatinac koji se kupa u šlapama, to ne postoji, ali da vidite koliko ima ježeva, jer je prečisto more. Oh, I'm slipping away, so don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that. Ja i kuma se pršimo, dok su oni, sad ću vam pokazati, dok oni skaču tamo sa skina. Bravo! Ljudi, samo da vam pokažemo, mi konstantno želimo ići u Španjolsku, Italiju, ovako, onako, Francusku, a zapravo imamo ovo doma. Možeš maknuti ruku sad. Vidi ovo srce ovdje, vidi. Pave, da li to Ali ja nosim. Znaš ti šta je da to nisam? Jel ti znaš? Evo drama kreće. Daj da li to nisam, reci. Aj, reci. Osoba koja ne vidi boje. Kakve veze onda ima srce s tvojom? Pa di vidiš tamno srce u svjetlom moru? To nema veze, da li to nismo ljubav? Nema, jel boja? Aj, vidiš. Vidi srce, vidiš, jel vidiš mu? Samo da vidiš! But let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay. I'm slipping away. Oh, so don't
bye, plažo, iskreno bila si divna. Sklanjamo se sad s ove plaže i idemo na još jednu, čisto da iskoristimo još dana, ali ova je baš ubila, iskreno, jako dobro. Nakon ove super lokacije idemo na sljedeću. A šta je sljedeća lokacija? Pa neka kvazi pješčana. Neka nova plaža koja je kao polupješčana, ali mislim da će tu biti tipa milijun ljudi, ovo je baš ubola. Baš čudno što niko ne dolazi, pokaži kuda se vozi. Da, baš čudno. Evo po safariju. Ljudi. Ja zaspala, ljudi, šta je ovo? Udarla čorkicu. Kuba čorkicu udarla. Kuma udarla čorkicu. Vidiš da se nagila od avgusta. Ljudi, puno je uređivala. Kuba se ugasla. Kuba se basala desno. Kad je Nika bukirala apartman, rekla je da idemo 5 dana. Mi nismo gledali ni koji je to datum ni ništa, nego smo mislili do kraja tjedna. Da bi shvatili 2 tjedna prije putovanja da stojimo do 19. a ne do 21. Tako da smo se morali priseliti u drugi apartman. I taj drugi je udaljen 5 minuta autom. To smo jučer saznali. Tako da nećemo moći biti u ovom dijelu i sad se spremamo onako 9 ujutro je, jedva gledamo i brže bolje bakiramo stvari da sljedeća 2 dana idemo u novi apartman. To si ti kako stavio, ne ja, pa slobodno gurni koliko ide. Nisam mislio da gurneš mene kroz vrata. Pa ne mogu drugačije. Ja da vidim gdje si ti. Šta ako je ovakva situacija, imam 2 vriće ispod sebe, Nika ima 16 šugamana na svom vozačevom listu. Pave jedva uša. Mene ćete biti u apartmanu, neki problem nije. Na dobrom smo putu, ljudi, za sad. I dalje stigamo ići u brdo. Okay, ali dobro, ova nas prolaganini mučite. Bok, ljudi. Evo, ljudi. I ovaj WC koji je sličan koji je onaj tamo. I tu su slagači. Ovo je terasa. Stigli smo ljudi s kupanja. 1,3 GB tu ima ovdje. Ovi prebacuju neke fajlovske sustave. Mi smo pocrvenili, porumenili, pocrnili, umorili se, okupali se, jeli. Sve smo napravili. I sada se odmaramo. Pavičićka, šta imaš za reći? Eto, da znate da smo sad umorni. Mi smo se umorili. Ovo izraži. Pavele, javi se kolegicama. Ćao kolegice, šaljemo neke dronove, šaljemo... Ova faca vam govori da je tipa 5 do 12 da se sruši otprilike. Ja sam se namazala 665 puta. Ja ne znam kako sam izgorila. Ja sam plikove imala, evo doslovno plakala sam. Ajme, ovo je presmišno. Raf, šta se događa, daj reci. To sam znaš kako su ti crvene usne i usne su ti pa crvene. Ja sam se namazala i svi mogu biti dokazi. Svi mogu biti dokazi. Evo ljudi, ja vam isto sad potvrđujem da se maza jako puno puta, možda više nego ikad i da sam malo dobija boje. Ljudi, idemo gledat bitku za Mrduju. Bacila sam čorkicu, sada vidite kako izgleda. Vidjet ćeš kod skretanja jednog plavi hidrant vodeni. Znaš ti šta je hidrant? Da. Kod toga idemo desno, samo mu daj jest. Jeste vi uzbuđeni za gledanje bitke na Mrduju? Ljubi, bitka prošla, mi samo naši razlog da odemo pop piće. Tu desno bitka prošla. Da. Ko? Ne, možda je u 9, čekaj. Pa bitka? 5:40 je potezane Mrduje bilo, a proglašavanje pobjednika je u 9. Eto. A, dobro, okej. Znači, popit ćemo za pobjednika, a ove godine pobjednik Šolta. Ljudi, mi na proslavi Šolte jer je pobjedila, osvojila je Mrduju. Mrduja je naša,
te volim, momčani! Stavila sam transparent, potpiče. Šta me ne podsjeti da ponesem transparent za Džanija Stipanićeva? Ljudi, svi kokteli 5 eura, nešto pregovaramo šanku da kupimo. Ume uzele koktel. Daj da probam. Aj, pusti me, Džani sad pjeva, ne ometaj me. Dobro. Hvala. Promiješaj prstom. Stavim prstom. Da ti kuma malo promiješa. Jel treba tebi malo? Kuma koktel majstor. Povlačenje mrduje je, ja mislim, ovdje samo dogovoreni sastanak da se nešto događa i konzumiraju alkoholna pića, ali jako dobar događaj, jako zanimljivo, lijepo je vidjeti toliko ljudi u tako malom mjestu i mi smo se baš dobro proveli. A ne moš ni koktel promiješati odmah ga... Johnny ne pjeva. U braškim rukama ili prilazi u vode na šoltu. Niko ne gleda konop, nego di je pamet. Pamet je pobigrat za šoltu i zato, evo kolega Frane će reći ko je pobjednik večera. A pobjednik je... Brašolta! Kuma se zasuzila, zato što je baš bio neki divan trenutak. Muzika je svirala i nekako smo sjedili tako uz more, gledali u te brodove, gledali u te stare kuće, taj otočki vibe i baš mi uvotila neka nostalgija, tako da je baš bio predivan moment. Shvatila sam da ovdje uopće nismo objasnili u čemu je stvar. Uglavnom, Nika je tražila ključ i bio je cijelo vrijeme kod mene i ona to nije shvatila i ona sam iskoristila situaciju i to je to. Pa ja nisam baš pretjerano bio u ovo upućen, Raf mi je samo namignula. Ja sam na tebi ovako da... Nije, ja sam gledao sa tom čašica sve. Da vidi kumak smo zaključili do kuće. Daj za ovaj vidio kumak. Pa super, auto sam parkiran na vrhu ulice, nemam gdje spavat. Ajde vidjeti. Kada je kuma beskunica. Što me gledate? Što radi? To ti dobro. Znači, svi su bili ljuti na moj prank, zapravo samo Nika je bila ljuta, to vam je dovoljno, to vam je ko svi da su bili ljuti. Ja samo prošle godine je bio prank na Pavi, rekla sam ove godine moramo ispoštovati tradiciju, u tom momentu sam se sitila toga jer je bio ključ kod mene, oni su tražili ključ i šta malo, išli prošetati gore dole, pa šta ima veze? Što je? Ljudi, izgubila Nika ključ, ne možemo ni ući u apartman. Auto parkiran, razumijete, na vrhu ulica. U bunkeru je sigurno. Aj pregledaj Nika, molim. Pomozite, ne pomozite svima. I jak. Kad rastavim auto. Hoću ja stvarno zvat ovog sad? Nemoj sad zvat Nika pola 1 ujutro. Pa briga nas, mislim kao nema kako ću ući u apartman. Kao voz diska. Gdje Nika, potegniti njemu poruku. Ali ne, to ja znao da će Nika zeznut nešto. Čekaj da uzme sve strane. Zanima me, Nika spava u autu. Kume Ja. Ja sam stvarno bila uvjerena da kako ste me snimali cijelo vrijeme da me prankate. Rekao, ako ste me sad prankali, ja ću namjerno spavati u svom autu od ljudi. Pa možeš spavati, prankali zato što sad cijelo vrijeme bilo meni u džepu. Pa štak je to najbolji prank koji sam ja u životu vidjela. Najbolji Logan Paul, srami se. Zašto si bio za mene sada?
Ja? Da. Šta? Šta pričaš? Zato što se ja tebe ne doživljala, što sam ti rekla. Pa što si rekao da te ne doživljava? Pa je sad nekaš, 2 puta ćemo na balkon se s nikom i nešto odgovorimo. Ne radi to. Nekako sam ljudi. Aj, pusti me na miru. Neću se s tobom. Božu sad. Ljudi, last day! Rafaela frizura, ja razumiješ, poletio jutros. Ajde, kreni se, da vidi ljudi šta će tražiti frizera. Idemo na more, šta ako je jedan popodne. Jel idemo u Laganini ili na mol? Kako vam se sviđa apartman? Pa, više mi se sviđa da je Nika pala, a prošlo nije. 7 od 10. Gledajte pogled naš, kad se spuštamo prema našem mulu. Mislim, nije naš, nego od apartmana. Iskreno baš lijepo. Šolta je mjesto koje je prije 5 godina nekako sasvim spontano postalo naše mjesto gdje idemo svako lito, gdje se družimo, gdje stvaramo jako lijepe uspomene i ne znam to uopće objasniti riječima, ali nekako znam da je ovo mjesto gdje ćemo dolaziti jedan dan i sa svojom dicom i da ćemo stvarati dalje ovdje predivne uspomene. Kakve osjećaje imam u vezi Šolte ne znam uopće ni objasniti, ali samo znam da mi je srce puno i da je svake godine sve više i više željno iščekujem. Ja vam se Šolti svake godine sve više i više veselim i ovo što je Pave rekao, baš se jednog dana vidim kak na izmjenice dogovaramo termine kad ćemo doći sa svojom djecom u apartman koji ćemo imat by the way i onda jedan termin samo gdje smo mi svi bez naše djece. Eto, to je to. Drago mi je što su moji prijatelji spomenuli djecu koju se nadam da ćemo svi imati živu i zdravu, ali ja bi ipak ovu Šoltu zadržao za nas 4 i da to bude dan kada naši suputnici životni čuvaju djecu, a mi smo na moru 7 dana i ne briga nas ništa. Šolta je najbolje mjesto na svijetu na kojem sam bio sa ekipom i kad budemo putovali po Maldivima, Tenerifima, Balijima i ne znam čemu, opet želim da se vratimo na Šoltu. I tako svake godine dođemo na istu Šoltu sa istom ekipom i sa istim idejama da će ovo lito biti ono pravo. I svake godine bude, ali bude i svega ostaloga. Neko bi pečeno pile na plaži, nekoga ne može ni gledat. Jednima dosadno, drugima nikad bolje. Zovemo se kumama dok se deremo jedni na druge jer smo spavali predugo pa zakasnili na plažu. Posvađamo se zbog gluposti pa umiremo usmijat sat vremena kasnije. Jedan dan uopće ne pričamo, drugi dan pričamo kao da se ništa nije desilo. Naravno, eto, tu se i snima i vloga se, ali ne da budemo takozvani influenceri, nego da uvatimo ono što nas čini ekipom. Jer stvarno mislim da između svih tih rasprava, tišine, smijeha i tih noćnih filozofiranja na balkonu nastaju momenti koje ti ne možeš isplanirati. Ovdje rastemo, svako ljeto malo više. Možda ne baš na način koji smo planirali, ali definitivno jesmo. Ovo nije samo more i ovo nije samo ljeto. Ovo je naš mali reality, naša Šolta.